Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Papanam na natuyang. Dita barangay hall. Yang iti aramidem dita. Ay naku araw damag pala. Mapan ko alaen ajay ayuda. Ha? Karaman kaya kadagiti mawarasan. Naa, apay kit dinasaan. Awan nagan mo iti listaan. Di mo ibagbagati kasta ko araw. Inayaban nak ni Marikwanang. Kaya't naasawin at danagan ko iti listaan. Inulit-ulit ko binasa iti listaan. Awan tinakita ka nagan mau. Asino nga itipatsik ka na kayo kin ni Marikwanang? Sika, wano isa. Mapan ka di barangay hall na natuyang? Apay, adanagan mo iti listaan? Agawid ako man ka. Sayang aja maawat mo nga ayuda no agawid ka. Punamot nga min ni Kwarog nga awan nagan ka. Adda ka day. Ay na, imbaglakit din ta nasabat ka usay. Ingka nga rudin tanay nagatidog ti pila. Aya, sigay, mapanak nga rudan. Nagpila kayo, da kayo nga may umawat iti ayuda. Pila kaming kagawag. Ay, excuse me man. Papag na undak man. Parang na natuyang, makipila ka ha. Ay na, makipila akmat at talaga kag at daladamagag kin ni Marikwana ang... Ay, dapat ako marin ni kagawad, sikat yung muno na. Badya! Ay, unay kit dagito'y atat taon na ya. Naglaing da nga agreklamo. Kahit itay dapay lang mo't nakapila, Kunak nga daladamagakin ka. anya day taya. Maray, adda ka di mo lanagan ko di talistaan. Kunakmadkan ka nga da. Ipilit mo't ngamin ni Kwarog nga awan. Awan na talaga nga minsingit ko. Kasjay. Nabalin na ya, matabaybayan ka ako, Marek. Ay na, thank you, Maray. Hingkang pilan. Tanay, agiwaras dan lumadamdama. Di la mabalay nga iyo na nakaon. Insingit ka lang arudan. Unak pa'y nga awagan tinagan mo. Ay, ako Maray tamay. Apay, nalipata mo nga insalakan ko tibiyag mo. Kaano mag... Hindi pa nawunti gubat. Awan. Malagip ko. Iso nga iyo na nakong tanay. Awan tagluto iti kanin ni Badong ka. Sige man langin. Uray nagreklamo na, dagiti tattao. Ay, nagbitbit na alam ti ayuda, Maray. Ay, katsiyempre, sa balit inapigsa, Kapitan. Ay, napigsa ka talaga kag ni kumarim akwa na nga. Ay, nadyak kaya't ti agpila iti mabayag, Kapitan. Kada aramidang importante. Mapanak makikarong pa, Kapitan. Anya? Mapanak man makinistorya kadagiti ko kumarik dita abagatan. Ang sakbay dita. Mabalin ka day ang makikapiak pa'y, Kapitan. Sobra ka muted. Italaang mala itimplaan na kong awan mo't aramidaw. Ay na, hindi pa'y kalman anak kaalaak iti ayudak, Maray. Win nga rod, Maray. Ay, puduto nak. Mabiit man lang, tagpaypayak. Na, kwarta mo't tanday tapagpaypay mo, Maray. Daytoy, di naalak nga ayudak, Maray. Nga, ipasikat mo sa lang kanyak. Ay saan, Maray? Mabainak mo't. Ay, idulin mo kitinday ta na alam nga ayuda. Tama nga no sa bali ti makakita kat sipdutin da. Rik na ikmet ati presko. No kwarta ti maipaypay. Ay, sa anak namin na mabalin ang mailista nga umawat iti ayuda. Taasawa nak ti Kapitan. Insingit na kakuman ani Marikwanang. Ay, saan nga rod ang mabalin? Kan nakababain mo't
Ado pa'y tinaalak a remembrance ko ye barangay home. Remembrance? Wen maray. Sige. Panawan kan, tainak itarimaan dagi tinaalak a remembrance kaw. Kaasimot ngamin ni Marituyang, iso nga insingit ko na. Isukat ti kunak. Inyon unak pa ang inig kan iti ayuda na. Saan ko na pinagpila? Nagswerte mo tanday jay ako Marita? Tulong ko matanakan ko na, Maray. Sapay kastalauna iti panangipalastog na itinaawat na nga ayuda. Ay, adamot na gatang na itibagas kan si daanda kan ni Kabadong. Ken malaksed itinaawat na nga ayuda. Ada kanupay naala na a remembrance na. Nay, anya day ta remembrance ngay. Awa mo, malagip ko nga intad ko a remembrance. Kastamot nga minti imbagana. Day jay laang matayuda ti inyawat ko kankwana. Nangalaan na ngay nga rod iti ibagbaga na a remembrance. Barag, Apay, Uncle. ada mapukpukaw dito yung barangay hall. Anya ngay dayta? Kutsara ketasa. Ha? Ay, awan inalalak ha. Didak pa basulay. Ura di asukal mapukpukaw. Sino kumangay tinang takaw? Ada pa'y katipang panunutek ang mapukpukaw. Amangan no, Jay Cortina. Saan? Anya ngay nga raod. Ay! Masitas di mapukpukaw. Masitas? Di paborito ka masitas. Jay nangina masitas mau. Wait. Sin regalo tigayam ko a kapitan. Wala. Sino ngay tinangala? Nagitin may nangala iti ayuda ti suspitsa. Katlong nagaduda. Hindi amin dan. Imbagta sa anak ngay may. May sa ako maitan asuspitsam. Inteng, apay asaan ka ama kapangan? Kan apay anak kapanhimid ka. Nasakit tangibon mo? Ganda nga ron panunutan. Ay, madamdaman a panunutom dayta. Mangan ka pa'y. Ay sana mabalin nga itantan ko a panunutan. Para lang iti kutsara anak ko kaw ija barangay hall. Kastan ti panagpanunot mo. Ay, saga dusina di kutsara. Nagadon. Kunak ano may salaan. Ay, pangan-anwan na nga ta itiin nala na kutsara. Di mo't lang nangibaten. Awan nga ron babayin di nangala. Urat ti masitas ko nang inay dala na. Ay, una yan. Pati masetas mo akakaisuna, inala dapay. Talaga nga awan ba injay nangala? Maamwak lang no asino tinangala. Ay, apaang! Da kayon sama dagi jay nakaawat idi itayo day jay barangay hall. Ay, wanda kami kagawad. Apay aya. Ay, mapukpukaw ngamin di sa nga dosena kutsara iti barangay. Ay, nalala. Ay, wala nandok may tikot sara. Ay, wala, sara ka nang ala. Kan mapukpukaw tay masetas ni kapitan. Ay, wala nala. Hindi tayo mahilig, iti masitas. Ay, wala. Ay, subli Oo na yan. Nakaala kay lang arudan iti ayuda pati masetas ni kapitan inalayo pay. Kagawad. At damo ka nang alay di masitas ni Kapitan. Kita pabaso lang. Asinaw. Inanatuyak. Ah, Nakita. Ibagbagkat natin masitas ka. kunak man nukukwa na day jay. Saan? Sigurado kayaw. Saan? Saan ako kuha na jay? Mapanagnakan yaw. Well, panagnakan may kagawad. Isutin ang bagkat iti masitas ni Kapitan. Marituyang! Maray! Apay, maray. Umayak man makiinistoryakan ka. Ay, kat umay ka, maray. Umunag ka. Agyamanak, Maray. Ay na, mapanak ko mamakiin istorya di ta tersina ni Marikuanang.
Nakitak mo't anagado ti tao. Iso asaan akon anagtulong. Ay, ado talaga ti tao, ijay. Napanaggatang dagiti padam anakaawat iti ayuda. Ison tumot lang nagmamaritis da ijay. Ay, Mare, Hmm. nagastos mo dyan naawat mo nga ayudam. Jakpay kaya't agastusan, Maray. Anuam nga raw ti kwartam. Pagpaypay ko pay laeng Anya? Napris-pris ko nga may no kwarta ti pagpaypay. Ahap. Na, inton kuwan ada makakita kan ka. Ay, takawin daday ta ayudam. Ay, ungayam. Kaya't mo tiyagkapay, Maray. Ay, uwan Maray. Ramanam da ito'y tuyang skapay. Aguray ka tayalaan ka iti kapay. Ay, syakman mat ti makikapi dito'y balayo, Maray. Kanayon kat asika ti makikap-kapi ijay balay. Ay, unmat amaray. Oh, ataw. Ramanam. Ahap. Aha. Na, Day, apay, mulmuleng lang ang latam day takapay. day ti kutsara, Maray. Apay, day takot Sara. Kukwa mat ti barangay day tay. Na, saan ka nagbibigbig Kat nukukwak day ta? Ay, di mo ipapilit, Maray. Amok, tanakit-kita kun day toy. Kukwa day toy ti barangay. Ada nakasurat a barangay kabildatan. Kunana. Ayan na. O, kitaan ta. Day tanay. Barangay kabildatan day ta nakasurat dita? Ay, kunak ano tuyang kunana? Ay, Mare, mapukpukaw ti nga dusin na akot Sara ija barangay hall. Di mo ibaga ang nalak. Jakmat ibagbaga, Mare. Angam kasano ko maanakadanon dito'y balayo da ito'y akot Sara. Ay, kat nakadanon lata Apay adamagam ngay kanyak. Ay, isublimon, Mare. Daytoy, jakutsara ti barangay. Saan ko naklangarudan? Kukwak day ta? Ay, di mo ipapilit. Taawan usaran dagiti bisita akot Sara no adamapan ijay. Di kalakuman imimay dito'y balay anaki kapay. Ang bibig-big ka. Partakan mo't ati magnausep. Maladaw tan ijay pamiting ni Uncle ijay barangay haul. Aguray mo't atsay. Mamumot na nabuntog ka magna. Tilan tumat ngamin taltalyawa. Ay, aguray ka. Anya tinakitam? Dayjay mula Kita Dita mulay ti paraangan dana na tuyang. Kasla iso mo di masita sa birbirukon ni Kapitan. Ha! Kita manalay na. Ay. Sigurado ti bagbagam. Narigat yag pabasa. Iso talaga nay. Inak ibaga ka ni Kapitan. Ha? Oy, inun-una anak mo dan. Ay! Urahin na! Usip! Ayan dagiti magpanagnak anak kita da nga inalan ni Tuyang di masitas ka. Kagawan. Ada kami dito, Kapitan. Sir, kami. Uy, doon siya. Nagaduk kayon. Ada kami tinakawat iti ayuda, Kapitan. Uy, ada kami. So nakita mo iti panangalan ni Nana Tuyang iti masitas. Uy, nakita mi ngayon nala na. Uy, Paayaban ta ni Marituyang, Kapitan. Kita maray. Sikati tudto daw dagiti taktao dito barangay hall ita. Uray sak, nakatudumot ka ni Nana Tuyang ti ramay ka. Apay nga uray sika. Nakita mi ka ni Chip Cuaro gi masitas mo, Kapitan. Sad din Ije paraangan ti balay. Yung tuloy mo mutay, Nana Tuyang. Kay, amok mo, nga day tati bagam. Sino tinangala iti kutsara ti barangay? Siyak. Aminok man lang. Ay, nagluko kan. Pinagkape ka lang arudan, inalam pa dagiti kutsara. Sigay, isublay. Di masitas ko ngay. Isublik pa ya. Apay akas na ti ugalim.
Tulungan da ka lagaruday. Agala ka pa'y itisan arumbang nga alaam. Ima palaklaang ba't ije masitas mo, kapitan? Agmula ka ngamin mit Da kayo titistigo Pakawanan da kaunwan. Depende ako ni Kapitan. Nagbaysa, dipindi kini kapitan, no pakawanin na ka. Kapitan, pakawanin nakmutan na. Nasken ang madusa ka may tapnusan mo nga ulitin ti naramid mau. Doon saan dak manang? Wud Mapankan samot mamalon, maribanang. Wen, Mare. Inakman balunan ni Mari Tuyang na aglinlinis ijay plaza. Pinag-community service ngamin ni Kapitan. Wen. Ay, ang masyanak mag... Iso ang balunak man ngayon. Sige Mari, ta sumarunoak. Inakmot balunan iti merienda na. Tapno saan na mabisinan. Sige nga rod, Mare. Uray kas jay ti inaramid ni Mari Tuyang. Ay katulungan talata Labsan ka pa ay kwaraw. Mapan ko man alaan jay ayudak di ta barangay ho. Wine, nakita tinagan mo yung listaan. Number 1 ka manay. Ay na, ay! Insingit dak manin da kumarik akwanang ken kapitan. Wine, isuasaan ko matila alami di barangay hall. Wen ko araw, mabaina ko. Kanay, tultulungan da ka mutlata. Ala, bayam, tanuad da makurso na daak. Ipakadak pa'y nga umuna. Ay, nanatoyang aya. Saan mo nga buswan ti kinaimbagkan ka ti padam at tao? Ala, sigay! Dudon, tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Rugyakot dagsagan iti arubayan. Kalpasan na, aglaba akton. Mabalin ka diti agdama, gante. Ha? Sino ka? Doro, tinagan ko, ante. Isa ka barbaro a caretaker di tabalay datata teryong. No kasta. Sikati agnaud iti dakkel abalay ni Tata Teryo. Wen ante. Damagak lang kumano sa dino ti ayan ti Tersena ditoy. Ay diritsum laeng ti kalsada. No adda makitam abalay a kolor red ti pintur na. Isunday jay ti Tersena ni Marikuanan. Kastagayam. Sige, agyaman na ka, ante. Sige laeng. Na, ante ti awag na kanya. Ngem no lang ti pagibasaran. Kasla agkatawunan kami mag. Payakas na tilang andun. Nasakit ka di tinaka mo manin na nagsagad iti arubayan. Ay saan mag, Inteng? Ay masuro nakla iti dayjay aduro. Sino aduro? Iti baro a caretaker, iti balay ni Tata Teryong. Ay nasaya at may pwada na birukan da caretaker tapno damit agdalos iti arubayan da. Mano abulan ay nasaan anadaldalusan. Ay mabit lang. Apay ang maasar ka. Kasanumat ngamin. Antikit di ti awag na kanya. Nukit kita at tilangana. Kaslag katawunan kami mag. Panagrespeto na mo't
Ay, saan, Inteng? Ay, jak kayat nga anti ti awag na kanya. Amangan no karkaro abo makutak. Awan mo't mapukak no ante tiyawag na kin ka. Di kumpa sa blatan. Maminsan pa'y nga awagan nak iti ante. Ay, amangan no mapagsasawa ko. Ay, magamalam mo, ante. Anyang aminan tinagan mo? Banang tinagan ko. Apay aya. Damagag ko man, no sa dino ti pagbasbasuraan nyo dito, ante. Naurnong aminan ti basurak. Na yan. Tasaludsud na amin kanya. Napauli magkamay, ante. Aqua, Lunes, Miyerkules, kan Biyernes ti panagbabasura. Kastagaya man tay. Sa nabalay. Tagpasura, tulangan inton bigat, antay. Manutitawin mo aya, duro. 55, antay. Na, 55 matgayam. Ang awagan nakit din iti ante. Apay, manuaya titawan yo, antay. Ay, jak magustuhan ti ante nga awag mo kanyak. 60 laeng titawin ko. 5 la atawan tinagbaetan ta, duro. Anya ti umay mo ibaga, duro. Adda ko maitid ko amakan kan ka. Na, di mawatak aya. Gagangay at agkakaruba. Amangan mat no kinargaam iti sabidong. Sika, may pangalaak ko mga iti sabidong nubilang. Apay ko maapagtalkan ka. Kat kabarbaro ka lang dito lugar me. Kaya't ko lang mati makipagayam kan ka, maribanang. Ay, dinakawagan iti mare. Ta saan tapay mat nga agkumpare. Ha? Anya pa'y lat urayam, duro. Mabalin mon, ti pumanaw. Nagimasan to'y makaroni salad nga inyawid mo, intay. Ay na, kanag-amin ang dayto'y Sige lang dungaw. Sa nabalita rin na manak itayad. Nagimas at alaga si ka. Mayat at talaga timpla na. Ni Duro tinagtag itiday ta. Anya? Intag ni Duro ko na. Tay kabarbaro akaruba. Ay, jak nga rodan ibusan da ito eh. Ituloy mo lang ang akanan. Napungkaw tiganas ko amangan. Idinaamuak no asino tinangtad. Apay akaguram ni Duro. Dakadidakas ana aramid na. Ay, basta. Jak kaya ta makita ti panagrup-rupa na. Ano niyan ti banang? Nasabat ko di tadalan kat na kami show out. Kasla dinak pa'y nakita, tadinak mo pinansin. Jakman kamoy ti dayjay kantim. Kaguran na unay, ti kabarbaro akaaruba may. Ay, ni tataduraw. Ewan. Kat no kanayon nga umisam kanyak, tunggal masabat ko di tadalan. Urasyak mo. Nadlaw ko dahi ta, kwara. Managisam at taaw ni paridura. Amuman yan, Tim. Sulsat yan, ti pare ko. Unayin yan ti banang ngayon. Mare, gumatangak man iti soft drinks. Kan dua balkot at tinapay. Tapno adaman meriendaan mi kan ni Marituyan. Kabayatan ti panagistoryame. No kasta, mapan ka dita balay da Marituyang? Uy, Mare. Dito itersenam ko mati pagistan baya. Ang amangan no makita nakmanan dagiti Marites. Narigat ay. Ay, wen amare. Nasaysaya at no itayan da Marituyang ti papanam. Ay, wun gaya. Adaman salud-sudak kan ka, Marikuana. Anya day tamare. Adagaya mo na ala ni Tata Teryong at caretaker iti balay na. Wen
Talaga nga minakasapulan dati caretaker. Tapno dagdalos iti arubayan da. Nang runa itata sana makaawid ni Tata Teryong. Ha? Nagado ti mabalin na nga alaan. Ang dayjay pa imot aklasit tao tinala na caretaker. Ha? Ay, kasanumat anay bagam ti kastangay. Kano kanayo na nakaisam ni Pari Duro. No may gumatang dito tersenat. Ha? Amo pa'y. Basta hindi damo pa'y laan nakita. Madlaw asuplado. Antinto pa'y tiawag na kanyak, Maray. Ay kat, respeto naman siguro kan ka, Amare. Di mo nga minikan iti sa bala kay papanan. Shh! Marituyang. Shh! Nay, kanya aramidam dito'y likodan ti balay may Maray. Dito yakon anak na, Maray. Adda ka din ni Pari Badong, di tabalayaw. Awan pa'y Maray. Adda seminar nga inatindaran na ijay ilay. Anya oras nga agawin. Inton Lunes pa'y laeng Talo nga aldaw nga min ti seminar da. Ay, nasaya at matno kasta, Maray. Umayak nga rin maki-standby dito balayaw. Hey! At burburak namin ti dara no makitak dahi dya at duraw. Duraw? Jay ka di baro a caretaker da Tata Teryong? Wen, Maray. Kagurak dahi dya tao. Ay, suplado. Ha? Mabitlaang. Sa dino, ti papanam, duro. Umunig ako na nakadalaw sa kon iti paraangan ni Tata Teryo. Ne, naado ti makita ka na iwara abulong. Kasta ayamat tinadalusan. Kita man anaimbag. Day kakit din, tinadalaws. Batog yumot dayta. Si kamot ti makaamong agdalaws. Ay, tapno ibagakkan ka. Batog ni Tata Teryo day ta kanal. Isa rumbang lang asikat imang dalaws. Ibilin ni Tata Teryo kanyak aging galaang iti alad ti sagada. Ha? Oh, diremuar ti pudno nga ugalim, duraw. Aging sisingpat kamot gayam. Na, aglablabas ka ngaminan banang. Ha? Uray na saya at ipagpakita. Kan na saya at ipanakisarita kan ka. Nagalaslat ta at ipagpakitam kanyak. Ha? Ay, di nakita-kitaan itikasta duro. Ha? Sapay nagposkol matakiday mo. Na, Ha? uray na puskol tikiday ka. Agpadatanto pa yan na puskol tikiday na. Ay naimbag kanyak ata orihinal. Si Kangay, artificial samad. Ay, di ka nagpalusot pay. Ti kunam kitday. Pudno adi mo ammo ti agkiday. Isuakas taka. Pati kiday ko, pakibiyang ang matay. Ano ikaw? Paya kinugtaram tilupok nga, banang. Ay, nayunak pa'y Ay, talaga kaya madinang sardengan, tinapis nakduraw. Ay, nayunak pa'y, Nagpigsate panang tapis mo kanya. Nay, apay ngay? Naglusdoy kamatan, banang. Antay, agriin ka na. Antay. Di ka madanagan ko, Arog. Sana matay ni Antay. Agriing to day tayo itong madamdama. Inanano yung amin ni Antibanang, Tata Duraw. Kwa. Jakla nakapagtepal. Ala kayaw, anya tinaramid yung kankwa na. Napigsagayam ti panang sipat ko kankwa na. So aday ta, naglusdoy mutan. Ay, apay ngamin ngagsipat kayo nga Tata Duraw. Sa dino, ti ayan ko.
Dakan dito'y balay tungaw. Hindi ka kuti-kuti ata agasak na italemah, ita pingping, ma'am. Ay, awanan pa inday jay aduraw. Basol mo lang ano apay at tinapis na ka. Apay ngamin akin taram itinamid wa tilupuna. Ben baysa, si katinangirugi iti apa. Plastic kit inday jay atao. Ay, remuar ti husto aborit na. Gusto. Nagsarding ka, tas si katinakabasol. Ay, saan? Inkeng. Itata na nakakakas say ayam ti ugali na. Dasan day ta arason, tapno liklikak day ja aturo. Gusto lang asaan ka nakipagayam kun kuana. Pukayat mo na saya at ipanakilangan na giti karo, bakit ka? Nagbalin ka kumamit ana saya at kadakwa na. Tanudakis ka, ay, nawan latam mo ko dunga. Ay, kagura na ka, dagiti ka arubam. Uray da mari to, yang kan mari kwa naglaag ti kumari. Ay, laglagi pa. Asidag ni Pareduro ka data. Kahit nasawin. So, ti asidag ang pagpatulungan ta, no, kasapulan ta ititulaw. Aguray ka man, intay. Ha? Itay pa'y lakon kontra dagiti ipagbakak. Na. Siguro. Kanunungam dayjay aduraw. Marikwanang, gumatangak man iti asin. Anya pa ay maribanang. Day talaan. Ano matarupa maray? Kaslada ng danog Ay, kwa mare. Tinapisnak ni Duro. Anya? Apay nga tinapis na ka. Tsak man amo itiray dya alalaki. Kalaat matan at tinapisnak. Ay maasarak kan kwa na mare. Numabalin lang ang pagpanawak dito lugar tayo. Itipay lang ay naramid ka. Ay na, sana nasaya at tikasta. Makipagayam ka kay di kuma Sa isuka nga ron di kasit nga nakarobam. Never, Marikwana. Nay, si kamot gayam day ka masabat ko, mare. Sa dino tinagapam. Di ta tersena ni Marikwanang. Napanak man gimatang iti asin. Nay, maray. Apay akas tati panangkitam kanyak, Marituyang. Naan ano tarupam? Limitam mag. Wen nga rod, Mare. Tinapisinak ngamin ni Duro, idi namin sangal daw. Anya? Day tatipudno, Marituyang. Amangan mo't nga may no adda maday nga inaramid mo kun kuana maribanang. Amok ni Duro. Di na aramiden ti kasta no nasaya at kakenkwana. Gumatangak man iti may sa asardinas marikwanang. Day talang. Mabitlaan, tayalaan ka, maray. Antay ta. Thank you, maray. Ay, huwag gaya Marituyang. Nakitam jay rupa ni Maribanang. Nakita. Nasabat ko ngamin itay. Tinapis ka no ni Pariduro. Mas daawak nga raw. Amok ni Duro. Di na aramidin tikas jay no nasaya at kakenkwana. Ape anak ko ng tikas ta. Ay na, katrabahwak day jay ijay ilan. Saan kami aklaus? Ngam amo, kan mariknak ang nasaya at ataaw. Ure siyak friendly mat kanyak, kan managi sampay. Pudno tako na marikwanang. Anay ko. Telepon ko. Ay na. Ay, jak pa yan maigaraw dagitis akak. Ay, andan sa matan fracture na.
Ay, nuapay mat nga mi nga pilit ko ti imuli, iti puon ti abokado. Anay ka, sapay awan ninting ditoy. Ay, asino nga iti mangitaray kanyak ija ospital. Day, nanano ka maribanang. Anya ti aramidam dito'y paraangan me. Duro. Ibayak takayat ka at tulungan. Saan? Saanan? Diyak ka sa pulang titulong mo. Uray di mo kayat, tulungan ka lata. Itaray kay J Clinic. Narigat mo't ano baybay ang kalaing dita. Ang mga noon niya pa'y ti mapasamakan ka. Saan? Kunak mat. Di ka nagsaupay. Umay ka, tabagkatan ka. Kumusta tirik ng dungaw? Nagsakit pa ilaan ti bagpagig. Inteng. Kung nagtumot ngamin asar dengan ti umuli ija abukadaw. Nagtangkan ti ulom. Ay, kaya't ko nga mintimangan iti abokado. Ay, kunak ano ka ba ilakpay lang ti umuli. Nagbiddo takgayam. Naimbaglaangan at adan ni Pare Duro anang tulongkan ka. Win nga rod, inteng. Dakkel, ti utang ko ana imbag anakam kan ko ana. Ita, napanagnakamon ana imbag ataon ni Duraw. Agbalbaliw ka. Agbalin ka ana saya at kadagit ti kaarubata. Word, inteng. Agbalbaliw ako. Agbalin ako na nasaya at akaaruba. Nang runa kaniduro. Iti kasta, manayunan pa'y ti pagayam ko. Ay na ba nang pagadalam daytaan na pasamakan ka. Agbalin ka kumaan na saya at akarupa. Tapno addan to tumulong ka, inton agkasapunan ka. Ala sige! Dinon tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Kapitan Inteng. At tagayam lakom a fishball, kikiam kan barbecue marijuana. Ada, Maray. Padasak mamatag lako iti kakaston. Ay katun amaray. Sigurado ang maibusdag kita. Taado ti lumabas nga estudyante dito'y tersinam. Gumatang ka man kiday. Sagmamanungay. Piso ti fishball. 3 pieces for 5 pesos ti kikiam. Kan 15 pesos mati barbecue. Alaman nga rod maray. Gumatangak man iti 10 pesos a fishball. 10 pesos a kikiam. Aw, at titibayad ka. Agyaman nak, marituyan. At iti plastic cups kan steak. Si kamot ti mangala. Mapankalaang iti ayan ni Maribanang. Ado pa tinagbate. Ay. Sige maray. Ay na, kunak no si katimang bilang. Si Kalatan. Amokmad ka ta mapagtalkan ka. Nay, si kamot gayam day ta Maribanang. Wen Maray. Kaya't kumot araman ng street foods ala ko ni marijuana. Iso nga imaya kumot Oray siyak mo't maray. Ay na, ay,
Sigurado ang naimas tisos alinuto ti kumarita. Ay, anya pa'y lang nga ron ti uraya, marituyan. Ay, kat mga lakamot na iti bagay. Ipaprito tan. Ay, katun na maray. Ha? Aha. Ito'y. Sana banbantayan ni Marikwa ng dagitilakon. Ay, Bol. no Kastila. Mabali na sobra. Kaya Bol. Kastoy. Hep. Oh, Mare. Okay, kakadilaan. Ming ang mutlatan dagitila ako ni Marikwa ng fishball. Ay, ewan maray. Okay, aklaan. Agpilpili aklaan iti alae. Ay, No siya, nakaala akon iti kanek. Iso nga umuna akon iti nagtugawan ni Marikwa nang. Sumaruno kan tulangan, Mare. ay, ewan maray. Ay, sobra akman ti alae ta fishball. Sana balan, tabisi ni Marikwa nang saan nanton amaamuan asubra kinalak. Agpakada akon kukumaray. Nay, kunak makiin nistorya ka pa'y marituyan. Sadon maray. Sana balay ta nakagatang akaw. Kaslar dardaras ka marituyang. Ay ko nga main. Ang mga nuagto daw maray. Sige nga raw, sikati makamaw. Ay, iwan gaya maray. At titiin nalak akikyam. Fishbowl. Eksakto lang dito Walang labis, walang kulang. Si Kamat, saan mata masapol nga ibagam kanya? Nakilti pa nagtalikukan ka, Mare. Ay, thank you nga ron. Ano kasta marikwanang. Sige, indakaw. Agan-anad ka, marituyan. 50 pesos man na barbik niya o kagawad ko nang. Si kantag pilay, no niya ti kayat mo, kwaraw. Ato ti usara ma plastic cup. Nagyaman na kagawad. Si kangay mat, usep. Anyat gatangam. 25 pesos a fishbowl. 25 pesos a sumay kagawat. Bayad ako na. Ay, pinay. Ato ti plastic cup. Si kamot kan ti mangala, tapno pilyam ti kayat mo. Ha? Ay, Si kanti mangala. Sana balit amok mo na mapagtalkan ka. Good afternoon, marikwanang. Kastamat kan ka, marituyang. Anyat gatangam. Gumatangak manin itilako, maray. Oh, at titibayad ka. 15 pesos a fishbowl. Kan 5 pesos a kikiam. Buo a 20 dayta. Ngala. Si kanti mangalay ti kayat mo. Plastic cups nga'y maray. Adakan ni Kwarog. Mapan kay tayan na. Okay. Mano ti binayadam ayan natuyang. Anya ko matibibiyang mo nga'y kwaraw. Lako maya. Kasla 15 pesos a fishbowl kan 5 pesos a kikiam matinang ko binayadam itay. Napigsa mo gayang tilapayag ni kwaraw. Jak ipadlaw asubra kinala. Aw, makitam day tanan natuyang. Saan ka makasumbat? Di ka man agin lalaing si kakwaraw. Apay, anya ti panagkit-kitam kanya. Jak amot bilang. Itay pa abil-bilang ti karkargam iti plastic cup mau. Saan ka makapaglibak? Unay kan ayak kwaraw. Husto lang tinalak. Amok tagbilang. Awanan ti ado pre asaaw. Isubliyo kiti deta sobrang inalayaw. Makapabwisid ka man. Nupod no asa na sobra tinalam. Alaman nga raw. Muntoy man ta bilang ting kargam dita plastic cup mau. oy. Agsartang kayo ka na. Suti ko na ni kagawad ko nang. Ninanatuyang tibagbagaam. Apay asyak ngay. Ni kwarog tibagbagaam taman nakibiyang launay. Iko na jak amaw tagbilang. Abay nga ro dadi mo kayat nga itid kanyak deta plastic cup mau.
Numabuting ka kaday arumwarti pudnaw. Aha, Sardang kay kano adwa. Nakatapayin ka na kiti customer. di ta kayo manlangar. Aw, makitam day Joseph. Pimanaw ni Nana Tuyang. Kaya't nasa wine, pudno ti bagbagak. Mabutang lang nga maamuan tayo ti aramiden na. Isu pimanaw ay. Anyat na pasama kaya kwarog. Nakita ka sobra iti sa nga pulo a piraso ti fishball nga inala ni Nana Tuyang kagawad. 15 pesos to order na fishbowl. Ang mga nagkamali ka lang iti bilang. Ay saan? Nakita ka 25 pieces a fishball tinala na. Saan nga honest ni Nana Tuyang kagawad? At ebidensya am kwarog. Masapol pa'y ay at ibidensya kat nakita nga raw. Bisin mula siguro dayta. Pudno ti bagbaga kagawad. Nala, Houston. Agsardeng kantap no saanan o dumakkel ti isyaw. Nawatam. Wan man langayin kagawad. Nay, apa na kami suot ka? Anya kumangay ti bibiyang mo. Ay, mailaw ka sa kani pare badong Saan ani badong ti makagapo, kapitan? No saan ati agin lalaeng akaanakam? Ikwarong? Sino kumapay nga ti sabali akaanakam? No saan ani kwaraw? Anong ginawa niya sayaw? Isu at ti pagsaludsudam. Kay sumat ng ti makaam mo amang ipalawag iti iskandalaw ngay naramid na. Nadamag ko, anagapa kayo kano ni Maari Tuyang iti tersena ni kagawad kuanang kwarog. Pudno day tantay. Ay, saan ka, day? Akanayon nga ibagakkan ka. Aliklikam ti makiapa. Pasensya kayo nantay. Makonsensya ka ngamin iti naramid ni Nana Tuyang. Lukas diya ka na yaw. Awan na. Malugi ni kagawad ko anang. Maawata, kwarog. Amok, anasaya at intensyon mo. Ang nakisarita ka kumalata anasaya at akin ni Nanam Atuyang. Kasanumot ngamin nantay. Nakita ko lang nga roden ti naramid na. Aglibak pa'y lang. Binaybay amlat ta kuman Nasaya at lang nga roden ti intensyon kaw. Siyak pa'y ti kamalay iti matang yaw. Apa saan ngagsasaon ni Kwarog, dungaw? Naupay, binagbagaak namin itay. Na, apay. Anya man iti kalukuan nga inaramid na? Ay, nakiapa manen Ngayon na itaatao. Nakita na ngamin asubrat inala ni Marituyang a fishball. 15 pesos ti binayadan na. Ang 25 pieces mo ti inala na. Iso asinita ni Kwarog. Ay, ang mga nuday tati makagapo. No apay anak pudot ti ulo ni Marituyang, iti nasalaw ko iti dalan. Lakit di Ay, talaga kasta na dahi di tao. Kaano nga tangag balbaliw aya? Dahi talamang gundaway iti pada na atao ti amuna. Bay sa kilo man amantika, marikwanang. Anya pa'y, maribanang. Day talaeng. Mabit lang nga rin tala at tigat-gatangan. Maray, apay akas lang naliday ka ita. Kasanumot nga men, napanagna kakahusto timbaga ni Kwarog kanya. Pudno gaya masubsobraan ni Marituyang talalaan na nga street foods. Sala ni Marituyang ti mga rarami di ti kasta. Agraman ti daduma akabaranggayan tayo. Isumot lagayam ang nababaka na yun ti sales ko. Kasanungay anaamuam marikwanang. Ay, in review ti CCTV ti sangwanan ti tersenak. Naimbaglangan tanaibaga ni Kwarog tinakita na. Kano saan na mga no itultuloy pala ni Marituyang tikas di nga ramid na. Kat, anya nga ti planom ita, marikwanan. Ay, tangdanan ka kumamang hasikaso iti street food sa lakok maribanang. Diyak ngamin masikaso anaimbag. Nang runa ano mapanak iji ile. Ala, mayatak iti day tanga imbagam, marikwanan.
Apay nga adda ni Maribanang dito'y tersina Marikwanang. Iso titinangda na kamang bantay ti street food sa lakok. Aya, Ado mga amin dagiti customer ko saan nga anes. na paspasagidan na kaday Marikwanang. Apay, napasagidan ka, Marituyang. Agpapada kayo kadakwaraw. Kapudno mga men, at dadagiti customer ko asaan nga anes. Gaputay tulok ko nga isudan ti mangalay ti order da, sobraan da matalaan. Na paslasyak at alaga ti paspasagida ma. Ay, awanin baga kanagan. Ngam apay nga apektado ka launay. Ay, jak amukin ka, baa! No di mo pa ti bagbagak. Ala, umay ka, tay pabuyak kan ka ti CCTV. Aglibak ka pa'y lang nga may kapudno magayam di bagbagan ni Kwarog may papankan ka. Nagapumot dito nito yan. Nagawat ko na. Wen kapitan, Isumot lagay makaslan na kung nastiropa na itay nasabat ka. Pus ko sila panakit din. nagsinungbat kami ngamin itay kapitan. Kasanaw, imbes na nalipata kunti naramid na pananggundaway kanyak. Impalagip na pa'y laang. Una yan ay ni Marituya. Ako kumari kayo pa'y. Dahita nga rudkat kapitan. Isok kinasaritak ni Maribanang. Narigatan nawantag bantay tilako kay street foods. Ang mga nudyak mapupuutan ang malugi ak. Narigatan. Da kayo may nanatuyang. Agpaili kayo. Wan, agpaili ako sa'yo. Asinaw tinakapila. Chip ko araw. Ay si kalatan ti mangitulog kanyak ijay ilay. Tsak kaya ti aglogan iti tricycle ni Kwaraw. Kano iso nakapila. Ay una yun ti kastaw. Ala, lumugan kayo. Tap na makadanon kayo. Dagos iti papananyaw. Ay di mo ipilay. Dahita tricycle mo nga raw ti kayat ko pagluganan. Aging gayta. Nasakit pala. Tinakam yaw. Kano ni Chip ko araw. Wan, jak pulos mapakawan day ka Kwaraw. Amom na natuyang. Nasaysayat mo't laang. Maklo ng tibidot mo. Kan agkid daw ko iti pamakawan kan ni kagawad ko anang. Ada CCTV, jaya ni kagawad ko anang, mangipanaknag, nga gusto timbaga ni Chip. Kanya. Dahil tatipod na, amok tayo pakita ni kagawad kanya. Ni Marituyang ti sumungad, Marikwana. Anya nga tamanan ti umay na ibaga. Ang mga nun nakaamirisan, kat umay agkid daw iti pamakawan ka. Sapay la kumaa. Naumaak matla makiap-apak ang gwanan. Aday ka, asidagan ni Marituyang. Ay, pumanawak pa'y laang Sikan, ti makaamaw ang makisarita kan kuana. Umayak man, Marikwanang. Anya manan tumay mo ibaga Marituyang. Umayak agkid daw iti pamakawan. Pasensyakan iti naramid ko maray. Anyat kayat mo asawan. Pudno timbaga ni Kwarog, maray. Sinubra ak tinalak-alakom. Imbes a 15 apiraso laang ti fishbowl. 25 apiraso tinalak. Saan laang anam na minsan nga inaramid po ti kasta, Marikwanang. Aniya? Sapay la mapakawan nak maray. At titibaya dagiti la ko nga inalalak maray. Saanan? Umanayan kanyak ngay naklon mo ti kamalem. Alakit di maray. Ala umunti kwarta. Narigat mo't nga may no ilibre nak. Ang mga no isupay ti pakalugya maray. Ay nanatoyang aya. Agbalbaliw kan. Liklikam ti agaramid iti linuloko. Tapno mailisi ka iti anyaman nga isyo wenno gulo. Ala sige. Dinang tinagibusan ti sabalipay apara. Dito'y drama tayo. Kapitan Insurat para
Maray ti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Benawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Adto yan tigat-gata nga manudals, marituyang. Ay, agyaman nak maray. Ay, huwag gayam. Adda ka di aramidam inton Sabado? Aglaba ako mamaray. Apay? Addaman ipaaramid ko kan ka. No kayak mo Anya nga iti iparamid mo. Dalusam ko matilikodan ti balay ko, tamula akman itinatang. Ay kat mabalin lata, amaray. No kasta nga raw, doray saan ka na mangalay ti meriendam. Siya kaun ti makamu iti kanam. Ay sige maray. Mayatak. Masapsapa ka nga rod nga umayatap numalpas adagaws niya. Wun maray. Arigla daw. Anyat gatanga, maribanang. May sakilo nga asukar, marikwanan. Adto ti bayad ko. Agyamanak. Mabitlaan nga rod tala at tigat-gatangan. Marikwana. Apay. Ay, sus. Maray, kasla ada maangot ko anak sat Ay, ngayon. Ay, unayan. Nalipatak mo tanday lutlutuwag ngayon na po Sapay pangaldawan ni Marit ko yung daychay. Marikwanan. Napauli magkamatay. Ay, kuha maribanang. Antuyin daso karagat-gatangan. Sige tayo nakman kita antay lutlutwag ngayon na po Amangan no isunjay naksay. Insaganak aminin nga usara, marituyan. Agyaman nak marikwanang. Aginanak kapay sa kanto agrugay. Naglawag ayam ti madalusan maray. Wan, ano samatan ay? Dadakkel una yan dagitiroot na. Saan nga na nadaldalusan? Nairuwamak mo't kitday maray. Nasayaan nga ron no kasta. Numakaininom ka. At dadanom iti kusina. Mapan ka lang jay, Wun maray. Sige. Panawan ka pa dito tayo nakisagana ti meriendam. Kan nagluto iti pangaldawam. Ay, narabyan ka mo't anagawad tuyang. Kasano? Pinag-overtime nakmut ni Marikuanang. Ay, nabambanog ka nagkabyaw ni. Anya? Ay, kunak man no agdalus lang taramidam. Day tamot timbagan na idi. Ngam idi nakadalusa ka, pinaggabyong nakiday. Kay, inted na ka din titangdan mau. Saan pa'y nga raw, inton bigat ka na. Ay kitam tamangan no saan na abayadan ti overtime mau. Bayadan namot siguro. Nakaluto kan iti pangrabyanta. Mabisin ako. Ay kat nakaluto akon Inururay ka laeng asumang pa tapno agkidan tamangan. Ala, agidasar ka nga rudan tagpunlo sa klabi ay. Naimbag abigat mo, marituyan. Anya ti baga maray. Lunes ita. Saan ka di nagtulagan ta idi na palabas alawas? Nga aglabata ijay karayan ita. Ay wun kayam. Ay napasinsyakan maray. Nalipatak mo teng. Kun sa anak pa'y aglaba ita. Lay, apay ngay. Jak mo't maigalgal dagiti lupot mikin ni Badungkaw. Daging gaita. Ay nagsakit ti ramay kaw. Ano nga mintaramay mo, maray? Pinaggabyong nak ni Marikuanang. Angam sa nabalay. Tadamot itod na tangdan kaw. Kasta. Wun maray.
Iso asa anak pa'y ama kalaba ita. Okay laang, Maray. Inton maminsan tulaang ngayon. Paimbagampay, taramay mo. Ay na, naimbaglaangan tayo may ka marituyang. Ited kung titangdan mo nagdalos. Ay na, agyaman ak marikuan ang naimbag lang nga aday gatang ni kinibadong ko iti sardinas. At titangdan mo. Ah, duwagas out. Ni, apay, di mo kayat? Apay ngay adwagas utlaeng. Kat no naglawad di impadalos mo, pinaggabyon nakpay. Sana bale, tapinakan ka, Mare. Kumpleto pa iti meriendam. Unay kamutin, marikuanang. Uray 350 mutin. No di mo kayat, yag mo. No amukla kas tulaeng tiitangdan mo kanya. Jakla ko man nakitang tangdan ka. Nagadupay lang among. Agreklamo ka pay laeng. Di ka katagyaman, tadamayat amang tangdan ka. Ano ka, tuyak? Nakunos mo taro pa managawad. Ay naba daong nagsakit din akong kuking ni marikuanang. Apay ka, day? Duwagasot laang, tiintad na atangdan ka. Kat nagdagsan ti trabaho ngayon paaramid na. Umdas ayamot dito, duwagasaw, kat nag-overtime ka pa. Kunak nga rod anayunan na, ngam di namit kaya. Ayan tayo chinilas ka. Sa dino ti papanam. Ay, kat mapan ko kasaritan ni Marikuanang Saan na sayat ti kasta nga ramid na? Sa ano yun? Baybay amon. Saan mo't lang agpaabak day chay? Anya di iparamid mo kada kami kinigani, kagawad ko anang. Agkayo kayo man, kwaraw. Awan ngamin pagsungrod kon. Sana balay, tangdanan kayo. Manungay kagawad. Basta dated ko. O anya, mayat ka. Kasaritak pa ni gani no kayat na. Sige. Kasano kado ti kayo akasapulan niyo aya. No anya ti kabailan yung awitan, isulatan na. Sige. Indak nga ro kita ni ganay. Damagak no kayat na. Sige, kwaraw. I-text mo kanyak, no anya ti bagana. Apay nga nagtugtugaw ka lang di taganay. Dumot tinday tinaalata akayaw, chay. Ngayon ang tabay iti kasta, dakdakil matiitid ni kagawad ko anang atang danta. Abangan mo saan tama pagkat amin tagita, chay. Lagit din, agtignay kan. Tapno ado ti maalata akayaw. Ikunak, saan tama pagkat amin tagita, chay. Mabalinta mat asublian no at damabatay. Amo no apay. Ngam kaslan masadutak ang mga wit katagita akayaw, chay. Di mo kaya ti kwarta? Kaya't ko kumaang kasla sa baling amin tagparparik na kanyak. Ala, tumakdar kakit diditan, tapno makaadutan. Nakamerienda ka main, kagawad. Mabadin ka din nga alain main, titangdan may, tagawid ka main. Ay kuwan Naimbag tayong palagi piyaw, ganay. At titangdan nyo adwa. Pagkuduan nyo day ta Apay nga day ito lang kagawad. Manungay day ta, chay. Duwagasot lang. Ay. Lugit ano kasta? Sapay nagadot ti kinayo ta. No diyo kayat ti duwagasot, isubliyo ta kwarta. Nayunam kumamot kagawad. Kasi ti imbagak, no diyo kayat tintad kaw, di saan laing, isubliyo day ta kanyak. Nyamot tag. Pumanaw ta karutan, chay. Kunaktuwit ngamin kan ka, chay. Apay nga asak ti pabasulam. Jakmat na mo akas di ti aramidin ni kagawad ko anang. Kanya nga ita. Nagbambanog talaang. Sapay nagadayaw tinangalaan ta kadagi jay akayaw. Nasakit tinagam ko iti naramid ni kagawad ko anang kadata. Abay! Anya tinaramid ni Marikuan ang kadagayaw. Ganay, kwaraw. Nakayumot gayam tataba daw. Way, iti pa'y asursurutin kayaw. Anya nga min tinaramid na kadagayaw aya.
Saan na nga intid ti umno at ang danmay, tatapa daw. Napangin baga may gani. Ah? Kasanunoy danon na kinikagawad ko na. May anak mo din dyan. Day, tapnoy bagag kada kayo Sinaor mutlaeng ni Marikuanang ni Tuyang kaw. Di na intay di umno at hangdan ni Tuyang ang nagdalos iti likodan ti balay na. Ha? Uy, papada kami nga rod Katuan, iso nga inton sumarunaw. Saan tayaw na makitang dan kinkwana? Para makita Sa dinot ti papanam dungaw. Tangdanan nak ni Marikwa ng amang bantay iti tersena na. Sa dino ayat ti papanan na. Adda ka no ilakad na apapeles ijay ilay. Sana balay tamay sa nga aldaw laeng. Ay, mapan ka adong. Saan ka paritan? Ay agyaman nak. Ay inton adda ited na atangdan ko. Igatan ko adagos iti pangrabyanta. Awad ti parikot iti dayta. Ano? Sagana ko tapno saan ka maladaw. Dunga. Marikuanang! Maray! Umayak man agbayad iti utang may. Day, awan ni Marikwanang, Marituyang, nagpailay. Si kamo daytak Maribanang. Kutwen, tangdanan nak ni Marikwanang agbantay iti tersena na. Walat ang buko. Sigurado ako rang mutlaang ti itid na atangdan na. Anya nga tano ibagak kini Maribanang. Tapno ang muna man. Kasanungay, noong numot ti itid na atangdan na. Di siyaktong tidakos. Ay Marituyang, napaulimag kamat. Then, apay akasta ti panagkitam kanyak. Adda ka din na ibagak, adi mo nagustuhan. Ay ikwa. Awan maray, adala na lagip ko. Mabit lang nga rod erwar ko tilistaan ti utang yo. Takwintaan ta, maray. Ay na, pasensya kan Maribana nga, no narabya na kan nagawid. Ay, okay lang, Marikwana. Ado ka di tigimatang itang nga aldaw, Maray. I won, ado. Binayadan mo ni Marituyang ti utang da. Nasayaan nga ron no kasta. At tititangdan mo. Na. Apay asa nga gasot laeng ngay tiyaw-awat mo, Mare. Di mo kayat? Ay nayunam kumamot nagmalmalam binantayak ti tersenam. Ita, sa nga gasot laeng titangdan ko? Saan nabali at saan mo tanadagsan tinaramid mo? Nagtugtugaw ka laang mo diti tersena? Na. Ay, narabyan ka man dungaw. Narabyan nga men ni Marikwanang. Ayan nga, tikanin ka ako na magatang. Ay, awan ginatang ko. Apa nga? Sa nga gasot lang matintad ni Marikwanang atangdan ko. Saan nga umanay dayjay? Apay nga asa nga gasutlaan. Nalaka kanulang matinaramid ko? Ay. Nas ka na makasaritak na ita Marikwanang. Ay, saanan, inteng. Bye-bye, amon. Ay, kane, mangrugin titudo. Ay, malambinan ka lang ijarwar, numapan ka pa'y lang, iti ayan na. Ay na! Narbamot kan ti kusinak! Nagpigsa ngamin titudaw kan angin na idirabi hindi ko arog day kasumungad Kasaritak man tatarimaanan na ti kusinak. Kwarog! Dumagas ka mampay ditaw! Ay, narabamot na kusina, makagawad ko nang. Ay, huwag nga rod kwarog. Mabalin ka di atarimaanan niyo kanigana Sana balay tatangdanan kayo. Ha? Ay, kwa. Pasensyakan kagawad. Nga magpasada kami ita. Ala ka din na kwarog. Ay, awan ngamin paglutwak no sana matarimaan. Pasensyakan. Ngam sigurado adakdakkel ti mapasadaan may. Ngam titangdan mi nga itad mau kagawad. May
Isama na corn beef, Maray. Dayta kadilaan ka ba daw? Wen, Maray. Sagpawan mi man ni tinatang. Ay, mabiit lain. Nan ano ti kusina, Maray? Narbangaro din di rabe eh. Nagbigsa ngamin titudo ka na angay. Ay, Wine. Nangig ko ti radyaw. Adda ka no typhoon, Maray. Ay, amangan no kayat mo atangdanan ka. Ipatarimaan ko kumanay ta kusina. Ha? Ay, kwa, Maray. Pasensya ka. Adumat taramidin may kinituyang ka o ijay talon. Naskan niya apitan may dagiti nagbati anatang. Sakbay ang pumigsa ti angin kanti daw. Ay, pasensya ka na, Maray. Mangkita ka lang iti sa bale amang trabaho. Ay, si kamagayang tinatan. Awak ka nakabado iti yelo, pare ba? Naa. Ay, aday ta. Kasaritam ni pare Inteng, Maray. Amangan no kayat na atarimaan ti kusinam. Ay, makitangdan. Amangan no di na itag matuong na tangdan ko no pilang. Sayang lang ti banog ko no kwa. Nay, Maray. Di ka ba't nagsasaaw? Nangig mo ka dating bagak? Ay, kwa. Ay, saan na mabalin, pare? Amumat nga ado ti pakakumikuma. Ha? Imayak la gumatang iti sidaan mi kanibanang. Ay, kaslawan mo't kanti mayat ang makitangdan kanyak. Bisi damat amin ay... Ay na, karma siguro da ito'y kanyakon. Ay, kagawad po nang agbalbaliw kan. Saan ang nasaya at asauram ti padam at tao? Anya nga ita, awanin ti mayat ang makitangdan kan ka. Yam sakbay na, kaya't ni mana kablaawan da Madam Leonor, Madam Aki, ken Madam Marites di tabinga itogon. Ken kada kayo aminen apo, anaayat adumdungag kadagiti drama mi. Ala sige, didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Letes Celo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Bolieser. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.